glas umetnika za pomoć košarkaškom klubu Ikar iz Gornjeg Milanovca u njihovom višegodišnjem radu sa decom sa posebnim potrebama. Hvala što ste ovde, hvala što zajedno, pa makar svojim prisustvom, dajemo podršku za nastavak rada jednog malog tima koji mnogo radi. I tako verujemo da odustajemo kao ljudi od zaboravljenja kome smo, pa rekla bih, kolektivno skloni. Izložba pred vama je pružena ruka brojnih renoviranih umetnika naše zemlje klubu Ikar. O autorima i delima, samo ideji kolektivne izložbe više će kasnije reći akademski vajar Nebojša Salović. O radu kluba govorit će predsednik košarkaškog kluba Ikar i trener Predrag Begenišić i njegov tim. A na samom početku molim Zorana Markovića, odgovornog urednika sportskog programa RTS-a, a sada i u ulozi domaćina, da se obrati, a pre Igora Rakočevića, potpredsednika Košarkaškog saveza Srbije, koji će reći više i u ime sportske zajednice. Zorane, izvolite. Zaista sam impresioniran stručnim radom košarkaškog kluba Ikar, koji u svojoj sredini u sve napore opstaje i traje godinama. Sport je zajedništvo, timski rad koji dovodi do rezultata, kao i rad na televiziji, zbog čega je ovdje u javnoj medijskoj ustanovi Radio televizije Srbije i prirodno mesto da se pomogne kad i koliko domošeno. Košarkaški savez, baš kao i brojni sportisti, prepoznali su napore kluba i hvala im što su ovde danas sa nama. A koristim priliku da se zahvalim u ime kuće i svim umetnicima koji su doneli svoje dela za pomoć klubu. Sportska redakcija Radio televizije Srbije, kao i zabavni program koji predstavlja moja koleginica Olivera Kovačević koja je sa nama, kao i svi drugi programi, redakcije dopisništva Radio televizije Srbije, kao i svi urednici ove kuće, podržavaju dobre namere za dobre ljude. Zato smo ovde sa vama. Privilegija je raditi sa našim košarkašima, ali Košarkaški savez Srbije prepoznaje i napore i rad kluba Ikar. Igor Rakočević, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku, mislim da sam dobro rekla, ovde je sa nama i izvoli Igor. Poštovani prijatelji, umetnici, gosti, hvala što ste se okupili u ovako lepom broju. Želim prevashodno se zahvalim ljudima iz Košarkaškog kluba Ikar koji stvarno rade jednu jako lepu i humanu priču sa decom kojima je to najpotrebnije. Sa nama je u kontakt stupio gospodin trener Predrag Begenišić. Hvala vam o tome, on je na jako detaljan, lep i metodičan način nama objasnio u čemu se svodi rad Košarkaškog kluba Ikar. Bilo nam je jako drago i privilegovani smo bili da učestvujemo u tako nekoj akciji. Najveći profit, naravno, od svega toga imat će ta deca koja neće biti zaboravljena i ja obećam da će mi kao Košarkaški savez i tekako svaku akciju ovog tipa ispratiti i poboljšati. Učinit ćemo sve što možemo da bude još bolje. Želim da se takođe zahvalim i RTS-u koji je ispratio cijelu ovu akciju i posebno umetnicima koji su donirali svoja lepa dela od kojih ćemo dobiti neka sredstva koja će naravno sva ići za Ikar i stvarno hvala vam svojim. Hvala Igore. Sa nama je naravno i Nebojša Salović Nes, bez koga ova izložba zaista ne bi mogla da postoji u ovom obliku. Nebojša ne treba mnogo predstavljati, on je akademski vajar iz Gornjeg Milanovca, a ovog puta u ulozi koordinatora čak 42 autora, odnosno 56 izloženih radova. Nebojša, izvoli. Hvala. Dragi prijatelji, dobrodošli u Galeriju RTS, čarobno mesto koje je uvek bilo ishodište raznih umetničkih poetika, evo i ovoga puta, dakle imamo 42 autora, 56 izloženih radova, toliko raznih poetika, toliko raznih stilova, imamo slike, skulpture, grafike, crteže, fotografije, imamo razne tehnike, ali sve nas je jedna ideja okupila, a to je da
deci iz košarkaškog kluba Ikra pružimo ruku. Hvala Radio Televiziji Srbije kao dobrom domaćinu, hvala mojim kolegama, umetnicima koji su darivali svoje radove i pozivam ovom prilikom sve pojedince i kolektive da pomognu da ova akcija ima završetak kakav smo zamislili. Dakle, da sva ova dela da otkupe sva ova dela koje je klub dobio i da na taj način pomognu deci koje je to jako potrebno. Ova nas je akcija ohrabrila da možda u nekom narednom periodu napravimo slične poteze. Ova izložba u ovom prostoru je, dakle, su darovi umetnika koji su to uklonili klubu, a u prvom delu, kada ste ulazili u ovu prostoriju, imali ste prilike da vidite, jer vas podsjećam da još jednom obratite pažnju, tu su fotografije Saše Slavovića koji je pratio godinama rad trenera u klubu sa ovom dečicom. Tamo su i njihovi crteži, izloženi su njihovi crteži na temu kako vide košarku i svog trenera. I sve je počelo od tih crteža. Ti njihovi crteži su nas ohrabrili da napravimo ovu akciju. Pružimo im ruku. Sa posebnim zadovoljstvom predstavljam saradnike kluba Ikra. Aleksandru Topalović, trenera i pedagoga, Minu Maksimović, trenera fizioterapeuta, Dimitrija Mitrovića, trenera i profesor fizičkog vaspitanja. Sa nama je Ivana Ignjatović, predsjednica Udruženja dece sa smetnjama u razvoju opštine Gornji Milanovac. Naravno i trener Begerišić, play ove male ekipe, trenera i predsjednik kluba. Ja molim sada Aleksandru, Minu i Ivanu pre Predraga da kažu nešto više o svom radu. Izvolite. Kako smo došli do toga da se osnovi klub, da u okviru njega imamo djecu koja će trenirati košarku i pružiti im dodatnu podršku. Verujte, sve ono što smo mi njima za to predali, mi smo od njih sve to dvostruko više, odnosno nam to dvostruko više izradili. Pružili smo im mogućnost da otvoriju svoje granice, da nakupuju onoliko koliko oni mogu i više od toga, a oni su jednostavno znali sve to da nam zahvale zadovoljanim, osnovnom, ljubavlju i dosta smo i mi od njih naučili. Ono što je nakon godinu dana našeg rada osvanulo, to je i knjiga koju smo mi napisali, ali ta knjiga nije bila samo sebi cilj, gde smo samo hteli da ohrabimo i druge klubove u okviru drugih sportova, da krenu našim putem, jer vidite da ovo smo stigli. Jedna fantastičan rad sa djecom, mislim da su i roditelji i djeci zadovoljni, a njihove osnovnih i radosti sigurno ćete moći da vidite na fotografijama. Hvala. Dobar dan svima. Rečenica sa kojom volim da počnem je: nije li svako dete posebno? Pogledajte djecu iz vrtića koja su došli, svako za sebe je posebno. Ne govorimo o posebnim potrebama, to su potrebe svih nas. I da se nasmijemo, i da imamo druga, i da budemo uključeni u društvo, čime se također ovaj klub bavi. Princip rada je bio da sama vežba bude koncipirana tako da ne izazove frustraciju kod deteta, već da svako dete posebno za sebe može da izvede vežbu, a da pritom ne kaže ovo drugo je moglo to da izvede, ja ne mogu, i da se stvori osjećaj ljubomore ili nekog odbacivanja. I
treba da napreduju, da treba da se bore za sebe i jednostavno da se sutra kako dete uključi, što je pitanje inkluzije, i da bude osposobljeno za rad, što naravno dobija kroz motoriku, kroz vežbu što radi ovde, vežbajući na kondiciji, koja kasnije dovodi i do intelektualnog sazrevanja. Toliko bi mi. Hvala žena. Izvolite Ivana Ignatović, predsjednica Udruženja Dece sa smetnjama u razvoju iz Gornje Milanovca. Evo šta reći posle ovako lepih reči i uvoda, ja sam malo emotivno shvatila sve ovo, izvinite sada. Želim da se zahvalim ovim divnim ljudima i razumevanju sredine i okoline koja se trudi da naša deca ne budu deca sa nekim posebnim potrebama, već deca koja su ista kao i svako drugo dete. Klub IKAR je nama izašao u susret. Deca, vidjeli ste prvenstveno na slikama kako izgleda taj njihov trening, kako dolaze na te treninge sa željom, sa voljom i jednostavno, evo, sad sam emotivno. Prvenstveno sam ja roditelj jednog deteta koji ima takve probleme i zbog toga, izvinite, još jednom se izvinjavam, ali vidjeli ste slike, njihove osmehe i sve vam te slike govore. Puno se zahvaljujem ovom timu i ovim divnim ljudima i ljudima koji zaista sarađuju sa nama i koji se trude da naša deca izađu iz okvira neke sadašnjice, da budu uključena u sve tokove kao i svaka druga deca. Jer oni nisu deca sa posebnim potrebama, već su deca kao i svaka druga. Puno vam hvala. U ovoj predloženoj ekipi sa nama je naravno i Dimitrije Dmitrović, trener, ali zapravo ako želi da kaže nešto može, iako to nismo planirali, ali što se kaže za žene tu, ali evo, izvoli Dimitrije. Rano da se zahvalim, ja mislim posle mojih koleginica nema potrebu da dodajem, oni sam to najbolje objasnila. Još jednom puno hvala RTS-u i hvala svima. A sada molim Fredrika Bergenišića koji nas je ovde sve svojom poprinom okupio da vam se obrati. Hvala vam u ime ovih divnih ljudi, u ime kluba, a još jednu zahvalnost sigurno da prenesem vam zahvalnost dece koja iz objektivnih razloga nisu mogla da budu danas ovdje prisutni. Ja sam jednog velikog hvala, ali ne mogu da imenujem nikoga koji se na nekome su zaboraviti ili ne spomenuti, a bilo bi veoma neprijatno mi da vam se zahvali produkciji RTS-a, umjetničkoj galeriji i divnim ljudima što sam pomogli oko ove izložbe. Još jednom želim vam sve najbolje i dobro zdravlje. Hvala. Hvala. Košarkaškom klubu IKAR, organizacijom ove izložbe koju je pružila javna medijska ustanova RTS-a, urednici i služba Baština RTS-a koja je organizovala ovu akciju. Baština predstavlja galeriju, istoriografiju, ali i izdavaštvo. Sa nama je odgovorni urednik izdavaštva, gospodin Dragan Indić, koga molim samo da priđe i da daje jedan mali znak pažnje u vidu knjige gospodinu Bergenišiću i gospodinu Igoru Rakočeviću. Sportski spomenac, kolegi Bergenišiću. Radio Beograda, da, I za sam kraj, iako živimo u vremenu brze i višestrane komunikacije, pozivam vas da sada izdvojite još koji minut vremena i pogledate izložbu radova umetnika i izložbu fotografija dece
i kako to sa njima rade stručnjaci u klubu Ikar, a koja se nalazi u prostoru ispred. Fotografije su delo Saše Savovića. Hvala svima još jednom, izvolite na prigodno posluženje. Kolege snimatelje i fotoreportere, molim da isključe kamere samo za sekundu, a ove male naše drage goste iz vrtića Kindergarten, koji su ovde došli zbog toga da podele druženje zapravo sa nama i da vide šta to rade njihovi vršnjaci u Gornjem Milanovcu, samo da mahnemo ovako zajedno, da ne snimamo, molim vas, pošto su deca u pitanju i nismo dobili.